Bueno, Gabon berrize, eta Ubisoftena ikusi deu. Toen Devolver Digitalen aurkezpena ikusiko deu. Indie jokak izango ja batipat. Eta bueno, hortarako bi pertsona gea. Damian mantentzen da. Gabon, Damian, berrize? Gabon, Aritz berriro. Eta, bueno, geratu dienei. Oida. Eta, bueno, momentu zamen gabiltz, Devolverrek aurten arraro indu, ze zuzenekoa emititu behar du ez bere kanaleko, ez YouTubeetik, ez bere Twitchetik, baizik eta Twitch Gamei izaneko kanal batetik. Eta, bueno, oin ipintzen du 4 minutu barru itzuliko diala. Baina bildurra matet, ze ipintzen zuen, Devolver Max Packs, ez, ordua terditan ipintzen du, baina hango... Ordu bat erdiak hango orduan. Baina ja, otamaika dia, beraz. Bueno, 4 minutu gatzerapekin egin dabiltza, baina... Gertatzen dana da, esaten edotena da, bera baldin bada kanal ofiziala, ba, hor egon biharra, ez? Itxen biharko dugu igual, eta... Bai. Da guana da, hori ez dago esterik. Vale, eta, bueno, Devolverretik ze espero duzu? Bueno, nik egisa esan Devolverren haberse dauken, ikusi, ze sensazio ematen doztan, ez daukat inungo gauza bat esperuan eta zeber, baina ez, beti esaten da gauza politz batzuk etaratzen dituela, eta a ber ze ikusten dugun, gau, ni edo zer gauza, ondo egiten baldin badabe, posik. Txapa gutxi, joku asko, eta sorpresaren bat. Indiak izateia jolaz gehienak, eta gaza oso interesgarriako teia. Ez dakit zuke jarriko, ja, zerbait azida. Bai. Eta ez dakit jau izango dan Devolver barrukoa. Ez dakit ni bez. Shadow Warrior, uste zala. Ja. Da Doom bat, baina... Ze velocidade, Duma baino bizkorra, ez, incluso. Duma nahiko bizkorra azkena, baina... Eta gaina honek mele dauka. Ze gantxo horrekin, katanakin... Bale, nahiko gore, abiadura asko... Eta honek joku danak dira indi, Devolverren kasuan. Bueno, indie asko eta ero estudia jolaz batzu daude, esan dezakegunak ez diala, Ubisoft eta horrelako estudia handia. Baina indie asko dira. Triple A izan barik, ez? Hori da. Bere eskristonetako itxura dauka. Bai. Gero ikusin behar, ez? Jostan barritasuna eta zin da, baina... Oso Doom, toke japoniar horrekin zuk esan dozun, egal gero kartunagoa, marrazki zidunten joera hori, baina orokorrean oso Doom, incluso koloriak eta dana. Batzutan ez dakit hola jolazetan nola zematen duten zeidan gertatzen, ze... Da... Gainain koloretsua izan da... Shadow Warrior. Ba... PC, Xbox One eta PlayStation, ez da, ez? Eta, bueno, Devolverren aurkezpena bastante arraroak izateia. Bai, beti oso gorea eta, ez? Bai, honek, bai. Antzerki bat bezala egiten dute. Bai, eta beti ospetzen da, neska hausin da. Ez daki. Porque nik uste beti bera izaten dela, protagonista ez dakitan enpresakoa edo aktorea dan, edo... Beira, gorea esan dizun bezala. Bai, guztiz gorea, hau. Spektakulo. Ikusgarria, esan gu, ez? Horregaiti, nik jokuak ez ditut, espero, baina hau showa ikustia. Seguramente Ubisofteko showa, baina politagoa izan da, ez dakit nola esan. Nei Ubisoftena bastante decepcionatuta. Bueno, ez nuen gauza asko espero, beraz decepzio handi ez da, baina... Bai, baina nik esaten edot, hemen igual joko bat ez dut ikusiko. Buah, ze joku ona, baina showa bera,
Bai. Hau da, Bueno, bai, saioa ikusi bera. ditugu, Goratzen ez lehen gortean, jolas bat, orain izenan ez goratzen, orain da gutxi gemerontzean artikulu bat egontzen gaina, eta esan nun, jolas hori izugarri ondo ikusten da. No, izugarri ondo ez, oso polita da. Ikusten dozu, pertsona iguala dira, Bai. We're not doing a 4-year-long series of narrative videos about the futures, whatever the shit. Devolver Digital Cinematic You Universe. shut your fucking face. That was supposed to be me, right? My face. Is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly any work likeness attribution and/or image rights upon execution of an employment contract, clear as day. Basically, we can do whatever we want with your likeness, even if it is some stupid deepfake video abomination or whatever. Enough! Enough of this. You, less talking, more typing. You, I don't like it. The internet would never buy it. We produce video games at Devolver Digital, and damn good ones, I'm told. Now, get the hell out Bai, of my ba, conference txipiron room. ados dago, Don't move oso your joko head. onak eta bitxiak It's not argitaratzen just a omen double dituzte. multi-layered narrative universe. You Orduan don't ikusi understand. dugu. This is art. This is painting with light. This is cinema. Well, Pentsatzen han bentanati botako zebela. Rhymes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype eats hype, media-fueled intimidation game, a boss Hau, bai, bila. Bai, bila. nut kick, and we are falling way the mother effing Emmer shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the It's bad, people. Real type bad. We need a fresh perspective. Something wild, something stunning, something new but not too new, but new enough so that it seems new to those know-it-all know-nothings in the know, you know? Actually, ma'am, I think... No. Record scratch. What? Who are you and why are you making noises at me? Nina, ma'am, Nina Struthers, I'm an adjunct under-executive on the marketing team. I'm gunning for synergy officer. Agian nuka ez zer dian, Devolver barruan We need coffee. langilea dian o simpleki aktore batzuk kontratatzen dituzten. Put the coffee Odie down. langileak oso ondo aktuatzen da bena. Hori da, baita. The thing of it is, Bai, ez dakit, beti berdinak erabiltzeko. we're talking, and monetization as a service. See? what he said. Bai, niri be bai, bai. Let's fucking do it. Niri ere gustatzen jat. Ikusi ordenagailuak, Danak edie Devolver Digital has been at the absolute leading edge of tubo Tubo katodikoak. social and humanitarian Katodikoen, progress bai, in the tubo. burgeoning videotainment market. Now that's no accident. The global research and development teams at Devolver Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and that shit's already for sale. Boom! Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Ondoan, Devolver even jumped to ask Buruak for that integratu crypto daitozen. IPO drop before electric car barons made it all the rage with Loot Box Coin, the market's first and justifiably last physical cryptocurrency that lived entirely off of the blockchain. Blam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the void chopped huge when your mad, thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo straight up revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped though, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver Max Pass Plus. ya estaba. Welcome to the Ni, future. zesan dao, zala? Junior Executive. Bai. As a service. Osea, langilea A da. razor-edged industry shuck jive that has served to convert what Edo, was edo da traditionally fikzioan. Eske hoxe ez dakit dena. into a Uf, potentially Ez bada behintzat, lifelong jende honen chain-wall dauka, commitment to ez dakit, reinvent oso famous nadia video games that- antzesten, o zartada Let's be real daukate about buruan this. Most of you increíble. don't even enjoy Bai, anymore. desde luego moten dau leku divertigarri bat, lan Bai. egiteko. Devolver, Hola, let's baldin take bada. things further. Behola. Dive the big dive, you know? Take the leap, push the envelope, toad the wet sprocket, go big or go home, and baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny.
so much is creepily possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Zibiren zejan duten hau egiteko. Give me some more. We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex approach, wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low monthly price, Caldro edo no cost to you, Aquaman. for the subscription itself. Hit me again! Woo. That is the Max Pass Plus difference. You simply apply, and your credit competency, work history, genealogical strafe vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix. Aquaman será and Jason boosh, you're absolutely Momoa, Rose Street. aktorea. Bai, hau ez da, Bai, Bai, Aquaman bai. Vale. Ez que randoma da eiru baterako hau. Bai, honek esaten da, From there, ez? Ikustezu Nintendoren ozean Fuck the police, aurkezpena bai. dana zuzen recto, perfecto, hauena da. of video games and video game related junk for free. Ikusi ze jaten da ben, txipiron. Boni, xipirion. Ez dakit, zela nahiago dozen dut. They're not free, that would be insane. Luis on bona. But Bai, baina, bueno, ez dakit. Bai. Totally freezes. Nola da, ez izenak zerbaitetarako dira, ez? Ja, hori da. Well, let's check a look. At some of the video games that amazing consumers like you can look forward to, if you get approved, of course, with Devolver Max Pass Plus. Max Pass Pass Plus. Plus. Hau idea esaten. Izango da, abigan zea bat bezala? Game Pass eta bezala? Bai, suposatzen dut olako zerbait izango dela. Bai, ez da nola funtzionatuko da, baina. Vale, gameplaya ez da Bai. cinematika. A ver, da gameplaya baina cinematika bada, ez? Gameplayan barruan. Bai, hori bai. 己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。 Hostia, bai, hau gameplaya da. Bai. Moten dago, Akira Kurosawa, ez? Zazpi samurai. Lehen pelikulei buruz ibili gara, espaldin badozue ikusi Avatar eta hau, bueno, hau ez, Zazpi samurai, oso gomendagarria, Zazpi samurai. Zuri beltzean da, baina oso guapo da. 突き果てたその先まで。 Trek to Yomi. 2008. Ondo zeon, ba... Zure Itxura batera, bai. Fikatzea pekularra, baina, bueno. Generazio horreko konsola da PC. Gero askotan, zuri beltzean, ez, destakatzen da beste gauza batzu. Hoi da. Pelikulak asko, oza, sorpresa handia esaten dira, zuri beltzean, gero gustora ikusten dira. Vale. Etxaiak die, aurretik fallo egindako, kale egindako pertsonak, jokalariak. Orduan agian zeingo dau, borde jokalarien Bai, esan du multiplayer asinkronoa da. Ah, vale. Osea, hori askotan Trackmanian badago, olako modu bat. Kotxeak egindaben zirkuitua, zuk fantasma moduan ikusten dituzu. Bai, hori bai. Horrelako... Dia, azken finean... hau kompetitiboan igual, ez? Bai. Eta emoten da igual mapak egiteko aukera, ero, esaten da, esaten dut, ero, mapak asko eguneratzeko aukera, ez? Ola probatzeko mapa berriak eta... Bai, eta komunitateak egiteko, beti komunitateak egiteak plus hori mateia. Hori da, eta astero, azkenean ez jakiteko guztia buruz, reflejoak eta... trebetasuna erakusteko. Indiana Jones... Hori dute, Hype Meter, Lex Season, PogChamps in chat, baina... Ez dakit hori noiz jarreko zuten, PogChamps. Sí? PogChamp da emotikono bat. Bai. Eta behan ipintzen du Hype Meter. Eskuinean behan, letzezu? Zure saldu zeizu?
Baina nun, Bai. Hoi junin. Ontxe ikusi, bai. Enaiz fijau ez. Hau jarri zuten. Bai, jendia badabiliten, Tipo bazan, baina... Gamingen txatian nabil jende pila bat hori Ja, pintzen. eski PogChamp leno, zehazan, tipo baten arpeia zan, baino... Ez dakit, komentario arrazistak edo intzitun tipoak berez, eta gero kendu intzuten da bintze hau jarri zuten. Komodoko dragoio. Ja. Txakeda beste faltaba bat, ez? Weaponized branding entity subgroups. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry, only available to the Devolver Max Pass Plus survivors. I mean, subscribers. Oh, hi. Shut up. This collection of fashionable, comfortable, and catastrophically unaffordable Vale, formal wear was Twitch designed and Prime manufactured entirely in-house by an elite selection of our most popular and attractive interns, to whom we've given key action words and access to an internet-connected device and, shall we say, joie de vivre. You may go. Bye. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is, well, exclusive. Only available to subscribers in a premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right? Now, let's take a deep breath and take a peek at these two premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Survivor. Premium purchase. Ba, ez da kaso handirikin, baina, azkenean Max Pass, hau... Ez que ez dakit, agian nahi dia katxondoa moduan, baita ere. Ja, ikusi gako dugu, baina beste bestela enpresa ondo asko gongo zen, golakoak ez? egite dituztelako. Hainbat joku eta pase batekin igual aukera batzutara jolasteko. Honek mateo Final Fantasyko behatziko txapendun hori, ez? Bibi zan, izan? Ez to dominatzen nahi. Bueno, behi gara dana, League of Legendsen. Ze League of Legendsen baki unundik ateatzea ditun gauza. Ba, benetan, bai. Ba, hemen be animazioa guapo, baina animazioa, ez? Azken fina. Vale, Bibi beti da nire pintzet, bai. Hori, vale. Ondo estaino. Animazioa baina jolasa hon nolako izango gara, ze... Askota hori erratzen da. Vale. Multiplayer, Survival, Sandbox... Hostia. Que guapo, grafikoki... Dibujua baitzea akordatzei ben, zera. Eta seguru nao, ikusita zeana. Izango ere. Zein? Jolasa nola da Tim Burtonen pelikula ematen duna. Txatean jartzen norbait. Enaz jausten, Izena. Nik izan benean Don't Starve, pixkat. Hori da, Don't Starve. Oso guapo dare... Ahora, animaz, fijatu pertsonean oinez zibiltzeko eta era. Don't Starve. Marrazkiak oso politxak eta itzalak die brutalak. Asko gustatu jat, grafikoki. Gero nien aiz oso salia joko hauena. Galvanic enpresanak. Seguru nao Don't Starvena diala. Bueno, igual. Ez dakit, Nor begiratu balde maleika. Ja. Musika momentuz zain dut, Pingüino bada. Pingüino, txoriba. Ematen zogu. Bai. Zer da. Uso bat, Eba, oso polita ikusten da, Bai. Batez be... Mekanika, moitzeko oso dinamikoa, Fluide ez da daukano. Bai. Puzzleak... Emoten daude xente euskara. Uso bat, emoten daude. Bele bat. Edo belea. Segundungo belea izan dira. Setxungoa, ese joku, estaino. Don't Starve, esan nahi gau zeurazki, bai. Don't Starve. Saia dala. Uste bastante saia dala inoiz ez bat zebili. Ni bai,
Pixka bai. Bai, ¿dónde está? Ba, gustatzen jakona, ez? Pixka hakan slash, rollo hori, tope. Eta hone beha tal grafikoa oso ondo zein duta. Desberdina. Bai, musika oso ona hasieratik. Eriotzaren azte. Bai, izango da belea. Pentsatzen dut, ez? Folklorean eta... Bai, eriotza... Since 1975, Devolver Digital and the many incredible developers we've partnered with have produced what can only be appropriately described as an imperial buttload of incredible games that consumers worldwide have purchased, never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from, why not, to fuck me, why are my pants wet? Think of it as a kind of thank you from an old friend. An old friend that believes you deserve a premium experience. Hori benetako izango da, ez? Hainbeste promo hori gero izaten bada txorrada bat. Eski zaiteko, sarkasmoa oin modan daude bat dana Game Pass, suskribitu eta jolasea. Horrea zaiteko, horrei parreiteko. Se gaina Max Pass Premium Max Pass Plus Premium. O sea, exageratuta. Bai. Hostia. Poni Islanen sortzaietatik. The X, bai. The Hex. ¿Cómo se llama? Inky Black. A ver. Karta jokua. Bueno, momentuz bai. Poligono gutxigin. Joko creepy horietako mal rollo ematen dutena. Bueno, ikusi. Musika ze gogoratzen. Bai, Diablo biko. Hostia, oso guapo, ambientazioa, atmosfera oso. Horratik. Atmosfera hauga oso ondo. Description. Bai, desde luego txantxetan da biztela ematen dago, a ver. Oin berriro hasiko dira, Max Pax Premium Plus. Joder. Premium purchase. Bai, zitali gustako jako hori pentsatu dut. Hey, kid! Do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Well, that doesn't sound as great. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Ignore loved ones. Reprioritize your life. Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Baina kritikatzen industria egiten guztia, Collect your favorite characters that you Engantzatzea, dirua, zure diru reala jolasetan gastatu ezarre balio ez dunean. Zena jolas barroko erosketak eskina Hostia, bai. Gogor dabiz, Devolver Tumble Time is the future of physics-based puzzle gameplay, elegant monetization, and strategic brand integration. Choose characters from a loaded roster if you Devolver Digital face bring back a major, huge, big-time game launched by Max reclaimed and possibly doable heads on the tumble. A ver.
We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part. Tonjokan gehiago izango dira. Bai, seguro. Oin hiru izango ja. Get hype and unleash each character's special move and clear bai, chunks hiru. by creating and activating chaotic chain reactions. Pre-register for Devolver Tumble Time on the App Store and Google Play by visiting devolvertumbletime.com. Woo! Hey! Nina! Lehengo torre berdina dauka, baina. Oh, hey. Let's talk about subscriptions for a moment. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy, physical beast that we have haphazardly let slip into the digital realm, leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product and perfect knockers. Devolver, though, aims to return subscription-based addiction back to its more tangible roots with a premium purchase title available only in this, the physical plane of actual, real, for real existence. Is that? Goddamn right it is. Introducing Demon Throttle Switcherako? by developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto. It is coming to the Nintendo Switch as a physical box set, and only a physical box set through our good friends at Special Reserve Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle will not, I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting today. Hau bai, super esklusiboa, ez? Baina, ja, ateratzen dala saltzen, Baina, kritika baldin bada, Bai. Osea, benetakoa da, ez da benetakoa. Hain exageratzen duten. Osea, esaten hau, ez da gongo digitalki, bakarrik gongo da Switcherako, eta sekula eskolaztu, eta gero espekulateko. Eta esan dut hori. Ja, ateratzen dala saltzen. Osea, que montaje bat izango da, beste izango jokua. Izalezke, Joder. Ez estiloa, o... Atzoko izikoa, Bai, jauna, baina, izaten bada hype aiteko zerbait, en plan, txorrada aiteko, gero igual jendeak eskatu ingo dago. Baita. Huh? I mean, right? I love it. It's good. Really good. Great work, Stilts. Well, it wasn't Who'd only... have thunk? Big moves by a guy from... Where are you from? Technically, I'm not supposed to be here. That's great, I'm buddy. filming- Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have... Videotapes. Nina! Well, tape. what she said. What's this now? Well, we put the entire thing on a tape and then sell it. Right? Like this, right? Right here. Videotapes. The trick, though, is that there is one and only one, and we sell it to one buyer only. Hau zeratik Just the da, one. NFT-atik. Just the one? Just the one. Okay, and since there's only one and the buyer keeps it, and we broke the little tab Ez on the dakit inside, enteratu da ongozean, Damian, NFT. Bai, bai. asuntoa. Bai, non-fungible tokens. Horretik ari dira, bakarrak grabatzen dutela, eta hori Kriptoekin, sartzen diotela eta gehiago. kriptoekin. Bai, bai. Can we do this? Can this be Baina, done? hori zuk esan duzuna, zera, dana kritika da. one copy of this Eta orduan jokuak, benetakoa dira. Bai, jolasak ikusten dituguna benetakoa dira, baina konteksto raro hontan sartzen dugu. Plus triple platinum elite gold star magnum double XL tier subscriber to go to devolvermaxpassplus.com and buy it.
Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid, or the global technology supply chain, because it's just this old tape, right? That Caleb found in a box marked Nancy's Fancies, okay, in the back of an old filing cabinet in the birthing wing, and it's Erosi bideoa gaurko aurkezpena nazia. Betatze NFT moduan zean. Horri alde hortan. Yeah, Zane, Nina, Margaret. Oso ona, tío. Que gaina guztet NFT-an asunto hori lertu dala, ez? Hori entzunun. Ja pikuta jundala. Bai, ez dakit. Zeratik. Somorro Studio. Ze moldoa jameko jolasa. Ibai, estok? Hala pentsate, izango la, Bera izango da. Bueno, ez nola irudien, ba, igual... Ba, da iragarkia bezala, baina ez di iragarkiak. Osea, izan da... Bai, kritika bat izango da, ez? Orain arteko hiru salbatu dute. Bai, joku batzu. Ez que Ubisoftena... Bai, peruski, bai. Bai, Ubisoftena, a ber, ez que Ubisoftena ez da izan bluff. Netzat ez da izan bluff bat, baina izan da... Vale, ba oso ondo. Ez? Erakutsi dabe dana, eta, bueno, vale. Ez da, sorpresa bat ez da egon zerbait emozionantia. Eda. Botazioa jarri dute, txatean. Berain txatean. Espero dut, biare Xboxeko kontuan zerbait obia gotia. Ja que te sartua txata. Betez da Xboxekoan. Bai, biare Xboxak gauzazka ikusi ditugu. Habe, irauzeana. Teklatu egin golpe ematen izana. Ez dago barkamen askatu behar. Neri gustatu jate, zela da, kirolena, bizikletana eta hori mendikoa, hori eska gustatu jat, Ubisoftekoa. Bai, baina Ubisoft bat izateko neko presentazio eskasetan da. Bai, pentsatzen dut, galaipak esaten dago, ez? Azkenengo estenan besoan tirita... Bai. Osea, darela, hemen egongo ziren easter eggak, ez dugunak ikusi. Mila. Zemo segonda, hau ondo onda, Ibai. Ubisoftekoa, bueno, ikusi leike ze gertatu dan, egon dien etzat pare bat gauza interesgarriak. Bale, itzultzen geha kamarakin. Baina ez da izan zoramen bat. Eta egia esan orokorrean, eri erakutsi dituen jokuak, gustatu jat. Igual Rabbids, ez? Aurkeztutena bakarra zen. Bueno, bai, Ubisofti buruz abizoin. Bai. Nik esaten Devolver, Piskate, laburpen naiteko, baina igual nola Ubiri buruz da bizten, ba, Ubina komentatu behin, kebe, bai. Bai, Ubina, nere ustez, aziratik izan dut, Ubik jolas garrantzitzunak oindala gutxi aurkeztuta zauzkan, beraz ez nun espero gauza handirik ekarriko zuenik, eta ala izan da, ez berrikuntza handirik ez du karri. Ez dagoen berrikuntzarik. Nik abatarren abe entzun da neukan, nintzen ganak ordatzen, baina ja irakurritza neukan nun baitzen. Bai. Osea, baseuan hori lanian, eta hori, neban ezagutzen, kirolen azela zuken izena. Baten bateak ordatzen da? Kirolen joku hori? Nien ez gorantzen. Ez, eta Beyond Good and Evil, sebe, ez da bertu. Ez. Egon die, bi denbora pila bat, erabilidabe Rainbow Sixekin. Rainbow Sixen jolas bat. Berri bat, eta kooperatiboa. Rainbow Six Siegen unibertsuan oinarretutako jolas bat, baina da kooperatiboa 3 pertsonakin, baina... Baina, 20 minutu egon die horrekin. Kantzelatuta dago, ja. Beyond Good and Evil. Espero ez, porque erakusti zutenak kristan itxura zaukan. Beyond Good and Evil da zeana, ez? Zerri bat eta espazioan dana, ez? O ja oso liatu. Bai, guztot hori dala. Baina bai, azken finean, Assassin's Creed dute atera ze. Oen dala gutxi atera zuten Valhalla. Tom Clancy ez dute atera. Splinter Cell ez dute atera. Ez. Espero, ez. Sorpresarik ez da egon. Ez da egon. Eta hori joan inzan, ez da? Peruski? Uste dut.
Lo único hori, kirolena zela zogan izena, zeneri hori da gustau jatena geixen. Bai, ontxo iratuko dugu eta saiatuko naiz. Eta gero, Trackmania erakutsi dabe, tipo Fall Guys bezala be bai. Bai, hori polita izalezka. Bai, baina, sorpresa handi bat ez da gauza espezial berezi bat. Ez da hirualen sana, eta nik lehen komentario bat indot, ez, nola 2020an aurkeztu zen egon biak zan dana, eta beste dana utzi daben 2022-ako. Eta orduan, 2021 igual ez da benai erretzea kartutxo horrek. Ze igual denbora asko faltada, ez dakiz egongo dien datorren hirua baina lehenago, orduan igual itzen da bena, bueno, zerbait erakutsi, baina sorpresak eta isilik. Bai, eta gero baita ere pandemiak atzeratu ingo zituen, eta zeurazko izango zuten, zenbait jolaz dauden egoeran erakustea nahi odeu ez erakustea, eta urrengo urterako itxoin, edo Gamesconerako, edo... Eta bilatzen nahi naiz, kiroletakoa... Zipirionek, Luisek dino, bilongu dani bolbi oindik garatzen da bilela, baina bestela ez dakizela Ubisoft Montpellierrek ze beste gauza eukiko izango da. Bai, eta nik uste danok espero dugula hori. Bale, da, izena du Riders Republic. Eta pixkate otemazeate jarriko etena da trailerra berriro jarrikoet. Bai, ipini hori da. Bale. Oso ondo. Bale, hemen trailerra. Bai, a ver, esta joku bat oso berezia, baina ez dakit, jostagarri esan leike. Ez dauka... Fijatu gero, mapa irikitzen du momentu baten da zenbat puntu ikusten dian playerra diana. Eta gero, fijatu zaitzeste bai, grafikatan eta detaileak, nola arropa eta iziakin eta nola mobitzen dan, eta hori oso txulo egon da. Animazioa zauden, hori arropanak, pertsonaia mugimenduak oso ondo zauden egin da. Bai, eta gero, bueno, hori puntazo batzuk, izoskien bizikleta hori... Seiren aurka. Baina igual asko gongo dio, Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue, and every trick that you stomp will contribute to your team's overall score. You still with me? Okay. When your team has turned all the modules blue, you capture that district, which will help multiply your score into the big time. Progress. To unlock more content, you gotta earn those stars. Eira, mapa ontsia salduko zaizu. Bai, punto guztiak bide jokalari. Bai, persona dia beira. Atzera gozatu eta geldituko ez. Ez, lasai, ikusten da, baina esaten dutena da horrek ze suposatu leike, ez? Esaten edo, zu baldin basabiz bizikletan, zu pistatik irtetzeko aukera daukazu? Nik uste dala step jolasatera zutena bezala, mendikoa zana, snowboard eta hanezen mundu irekia mapa bat, eta jende pila bat aurkitu zen ezaken, libre. Eta jendearen aurka lasterketak bota zitzaizketzun. Nik uste amene horrela izango gala, ze antzagera dauzka, proba dauzka mapan zehar, eta jendea aurkitzen duzu eta ibiliten zehar. Baina multiplayer zehar izango gala, massive multiplayer online bat izango gala. Eta ez esaten dago, subirtez esa piztatik eta jendea ikusi zeinke. Bai. Eta irten zeinke piztatik, esaten duzu, kasera hau, ezin doz, eta manoi handi. Da, zea bezala, World of Warcraft bezala, mundu bat dago, jende pila dabil, eta erozu sartu zaiteke, lasterketa bat. Raidak izaten dira bezala, lasterketa baten eta jendeak. Bueno, hori polita izan dik, joaten basa parapentean edo gola, jendia ikusti dut. Bai, eta beti entretenimenta izaten da, ez? Bat batzezu, pikia montatzezu, lasterketa bat itezu. Askotan lasterketa batean sartze zelako baizik eta
Simpleki tope bera gesten. Ikusten duzu zela dukezen horrek, wingsuit, zela duken. Bai, wingsuit. Honekin... Hemen garin guztoko bizikleta. Baina wingsuita bi eratako ikusitu, bata telazkoa, ero bestia dia hauek ego fijoak eta koetea bezala daukaten. Honek, koetea igual ez, baina ego fijoak existitzen dira? Bai, fijoak existitzea eta koeteakin existitzea. Bueno, koeteakin ez, baizik eta turbina, jet turbinakin. Eta haue parapantean, zeakin, aizagaioakin atzea. Bai. That's right. Everything you do counts. Getting those stars means more rad to be had, and the Republic will abide. There's always something awesome to do as you reach new milestones and unlock more challenges. It's the Red Bull Joyride, people. It's spectacular. It's the biggest stage in slopestyle mountain biking. And guess what? You can play it versus your friends. There is so much more. More stunts. Bai, maneri hau gustatu jatu. Hori, este sorpresa bada, da IP bat egiteko moduan, euskaloa, ez? Ez da nere joko estilua, ez? Baina zuek esan dozuena, gure eren IP guztiak, isa, kenduta Rainbow Sixen hori eta Avatar, eta Rabbids hori, dana DLC-tan ta zeugan. Eta gero horreke ez diebez joku superpotentia. Ez dakite igual dago hemen kristonetako fanbase-a Rabbidsen eta gola, baina jaten. Eta bero, bueno, honi igual, hau maitzen danean resumen bat ingo dugu Devolverrena. Ez dituzte jolas izugarri aurkeztu, bezetan gehiago izaten dira, baina... Os batero izango ziren, ez? Bai, baina baki pandemia, ez? Danean izango dana. A ber, norbaitek espero bau pandemia aurreko eiru horietakoa bezalakoa izatea, bueno... Aurten ez. Inork ez du egingo hori. Ze pandemia guztiei afektatu die. Eta, bueno, ba horrela dia gauzak, ez? Baina, bueno, gauza politak erakutsi dituzte. Zerbaitekin gehatzen zea Devolverren barruan? Jolasen batekin, Damian? Ez que grafikoki asko gustatu jat. Bat baino gehiago. Bai. Baina gero joko motak igual estia enbeste nire estilokoak. Osa, ni adibidez zela dierrogelaiko hortarikoak, ez? Bai. Naiz hain salia, ez dakit, zeu basan. Igual, visualki gehien gustatu jatenak, ere incluso mobitzeko eta horrek izan die. Lehenguak, honek bibinak, ez, beigarrenak, zela zan. Bai, baina gameplaya ez da ikusi, animazioa... Gero ikusi da bukaran, gameplaya. Bai? Zan, bai, roguelike moduko bat, zan. Justa izan da... Don't Starve antza zeukanan aurretik, eta estiloko gauza bazan, baina mote zoan puzzle gehiago zeuskala, irudia oso polita esan. Bai. Eta, bueno, hori politza bentsatu jat, gustatu jat. Zurik ez dakit, besterik, gero samuraiena eta hori, baina ez da bez asko ikusi. Atmosfera, ambientazioa gustatze jat, eta... Nahi beleana gustatu zait oso... Bueno, baina, karo, beleana da oso roguelike niretzat. Ja. Baina, bueno, gustatze jakona, perfecto. Bai. Ba, bueno, hau, ez dakit, ja bukatze aldera juteaz ez dago. Bueno, daukagu primizia, Luisek esan dago, bai estatzen da bela Ubisoft Montpellierren da bizela egiten Beyond Good and Evil 2. Ez da bela utzi garapena, arduan posteko berri bat, ez? Bai. Oso ondo. Ba... Bueno, gaur hau esan da, biharko zuzenekoak, segundu batean behiratuko ditut zein dian. Xbox eta Bethesda, bai, lehenengo? Hori zazpiretan seguru, horre hongo gehanak izango Lander, zeu? Lander, ni, Gari, eta zeu. Gari bebai, perfecto. Baita ere. Ondo. Eta, bueno, agian basten norbait ere apuntatzen da. Hori da. Baina, bueno, hori izango da, zazpiretan izango da, Xbox eta Bethesdak batera emango dutena. Eta gero Square?
Eta gero egingo duguna da Square Enix, ortua orentxe izango, Square Enix izango da behatziak eta laurdenean, ea zer aurkezten duten, eta, bueno, VR bi hoiek izango dira. Square Enix, bueno, lehenengo Xbox eta Bethesda zazpiretan, eta gero behatzietan izango da. Xbox eta Bethesda uste izan zutela, izango zela orduete eta erdi izan laizke. 80 minutu izan zutela. Sonatzen dit hori irakurri izan. Izan leike, eta gero Nintendo 40 minutu aste artean. Ezta? Bai. Ez dakiz ordutan, Aritz, konfirmatu albaldin badozu? Seiretan, arratzaldeko seiretan izango da. Hori da, aste artean, atxaldeko seiretan, Nintendo Direct eta 40 minutu. Bai, eta gero ez dakigu egingo dugun aste artean iluntzeko 11 eta 25 Bandai Namco. Berandu da, zeuruenik ez. Karo, pena ematen ditze Bandai Namco erakutsi dezake Elden Ring eta Dark Soulsen fan nahi izanik, baina oso berandu jarri dute, ez dakit. Bai. Eta gaina aste arte bat dala, beraz. Bai, hori gauri izango baldin balitz. Hoi da. Ontxe bertan, perfecto, baina. Eta gara aurkitzen detan analizetan nabilez. Zen nahi dut behiratu Xboxena eta zenbat irauten zuen, sonatzen dite irakurri nuela 80 minutu, bai, 80 minutu izango ja, beraz gauza asko erakutziko dituzte, eta gaina Xboxek azken urtetan izan duen berezitasuna da ritmo oso ona ematen dutela. Jolasa, igual zerbait itzein, baina minutu bat, venga, urrungo jolasa, berdan behar bezalako erritmoa. Beraz, ondo. Eta, bueno, ez dakitze gehiago esateko daukezun Damian? Nik uste dut, honekin ja biharko, ez? Labaren kela, jaipa eta hori. Eta biharko prestegon. Ez dakit inork komentario galderarik egitea nahi daben, oin momentu hona da. Eta hori da, eta biharko nik uste dut, ni bentzak egin espero dutena bihar da. Bethesdako zati horrekin. Baina, bueno, espero dutena. Honena da, zuk esan dozuna lehen. Ez tozu egiten ilusiorik. Urte txarra da, eta gero zerbait ematen baldin badotzua, apostu. Del Elder Scrollsen ilusioa, ez? Bai, bastante. Baina, bueno, Starfield esan zuten erakutziko zutela eta itxura ona dauka. Bai. Baina, Elder Scrolls lehen komentatu jatzunago izan eri. 2011ko azaruan 11tik, irten zala Elder Scrolls bost, ez dugu besterik izan, eta beste bideo aura euki behinuan. Gure trolea da bat izan, hori izin dezu egin. Ikusi. Osea, hori da, imaginatuen Valve ateratzen dala, Half-Life 3 eta jartzen dula soilik. Half-Life 3. Half-Life 3, osea, unibertso hortan munduan, osea, irudi txiki bat eta jazta. Que jaipa izan litzake izuarria, porque konfirmatuko luke Half-Life 3 garatzen nahi diala, baino... Hori, azkenean bebai da, modu bat, esan beharrean, ez? Egin biogu Half-Life, erakusten dutzut hori, eta hala. Baina, bai, pixkat, karo, erakusten hori noiz izan zen. Zen, Bethesdarena? 2019? Orain dela 2 urte. 2019. Eski imaginau, 2 urte. A ver, ez talako dabe, 2 urte barrio talako dabe, oin, eski ez dakit. Skyrimetik 10 urte izan da orain, polita izan litzatek berria anuntziatzea, oia pixkat erakustea. Ateratzea, ez? Bai. Azaroan. Baina, jendeak esantzunez, pixkat aparkatuta daukatela, bueno, erritmoan jetxita Del Elder Scrolls 6an, eta orain enfokatuta daudela Starfielden, egon diala bentsat. Beraz, aian orain digo oso berde zeitzen du. Bueno, ikusiko dugu. Alatabe hori, goguakin. Eta gero ez dakit Xboxetik zerbait espero duzun? Bai, Age of Empires 4. Hori, Halo etzan izan atzeratua?
Bai. Hobeto garatu behar zebelako. Bai. Zerbait esango dabela uste duzu? Ba, bihar erakutsiko dute Halo eta gameplay erakutsiko dute, eta, bueno, lehen hori gameplay erakutsi zuten, baina kalitatea etzan ona, jendea gainera saltatu ziren, eta orain bai, erakutsiko dute, eta nire ustez asko mejoratuta gango dala. Bueno, niretzat hori jugada, igual nahi ta indabela, esaten dutzu, baina bestela jugada zintzoa pentsate jat, esatea, bueno, ez da irten neginoan bezala, oraindik ez dago, atzera botatzen dugu, eta garatuko dugu hobeto. Berez, hobeto da, baina, karo, ze puntutaraino da, estrategia da, ze puntutaraino... Ez nik uste estrategia etzutela ingo, ze konsola berri ateratzea Halo gabe, eta adibidez, Peruski pintzen du, uste bihar Starfieldekin flipatuko deula, bai, nik uste da ez. A ver, nien hau seguro, baina posten nahi zu gaitik. Eta, gero esan daugoek, zirgoek, Halo Series X-eko stok ona izan arte ez da betarako. Ja, baina stok ona noiz arte dijo. Ez que hori lehen komentatu dugu ubikuan, pizka genden PlayStationari buruz, eta esaten ginuan, karo, PlayStationian be, etara dabe, urte bete pasatu da, eta etara dabe bakarrik, bueno, etara zeben Spider-Man hasieran, baina izan zen bietarako, esklusiboki Ratchet & Clank. Eta dare, emoten da barela zain, stok hori igotzeko eta etaratzeko beste IP batzuk. Baina esan deuna zenbat demora manteni dezakezu hor. Claro, es que... Ze kostua dauka, estudio bat geldirik eo zeagotea. Bueno, egia da diela estudio batzuk, batez be justo Microsoft eta Sony, igual, aguantatzen baldin badu inork, erak aguantauko da bena. Bai. Baina, estrategia gogorra pentsatze jat. Baina egia da hori, esaten dabe, jokua gehien saltzen dan momentua da, irtetzen da momentuan. Bai. Ateratzen baldin badugu, eta onjokan konsolarik espadauka jendiak, bueno, egia da aurreko generaziotako atera behar zutela. Haloz dakit, baina bestea zein zan, itziten egin jana? PlayStationen. Ba, esatu PlayStationen, ez da bela etara besterik. Ez dakit zein etara behar dagoen, hola, zein dagoen zain, baina esaten dutena da, Ratchet & Clank bakarrik etara dagoela. Eta seguramente God of War eta batzu badare lantzen pila bat, eta emoten dago gainera hori, esaten dabela denbora hartuko dugu, ondo bukatzeko. Bai, ez hori izaten dauna ez, kointzitu du justu zeagoteak, pandemia egoteak, eta txipen eskazia egoteak, beraz. Ez que, bai, pandemiana nire ustez ja, ez da ingrabia txipena beste. Esan dut detaratzeko, jokua zerek afektatzen dutan. Estudioetara itzuli gaitezke, eta... Nik uste dut azken aldian txipena da biela kristonetako influentzia izaten, eta gainera ez dakit itxura hona daukan etorkizunera be. Gainera ez da arazoa, ez da bideo-jokoena bakarrik, hau da... Ez da momentuko arazo bat. Autoak egiteko fabrikak ere, geizki abiltza, ze txipik ez daukate, beraz izin dituzte autoak egin. Ordan. Hau, laizter, ogoia Mad Max mundu batera segituan, o ez dakit? Mundu baian, nik ez dakit inoiz planteatu zen, zegartatuko zen txipen eskazia hauteakin. Ez que nik uste gertatu dala hori, iritsi gara gailurrera, eta hain geisten hasi gala. Dago hain teknifikatuta ja mundua, ze txipen eskazia dago, eta mundua gelditzen azten da. Ba, arazo larriak. Bai. Eta, bueno. Nik uste dut honekin, ez? Bai. Eskerrik asko, Damian. Bai, zeuri beharitz. Eta batipat zuei pantailan bestaldean egon zeaten guztioi. Eta komentatu duzuen, ez tozune komentatu bai, baina batez ere iruzkinak ipini dituzuen, bai. Ze azkenean ikusten dugu, ez? Zela die salantzak eta goguak eta antzerakoak diela. Bai. Eta bueno, besterik gabe, biharratzeko 7:00, potente bat ja, lehenengo potentea izango deuna. Eta sorte hon, Ibai, Game Jamakin. Hori da, Ibai dios, sorte hona. Kogoratu zazpiretan, hasiko gala, igual 5 minutu, 10 minutu lehenago saiatuko ga. Bai, ze bihar asko hitz egiteko gongo da, zer espero degun, zer ez, eta... Hori da. Eta jolas asko gongo dian ez, bastante gongo da hitz egiteko. Oso ondo. Hale ba, urren arte. Venga, gabon pasa. Agur.